Sad ćemo riješiti ovaj 19. sa B razine, on je na A razini. Tu sam ga riješio pješke i objasnio u onom videu. Tam sam objasnio kako ide na ovaj kalkulator, a sad ćemo ga riješiti na ovaj kalkulator. I to tako da vidite kaj radimo. Što radimo, jel? Ok, idemo, unesemo mora biti na ovoj postavi i sad pišemo 8 puta 100. To normalno pišemo. Imamo ovu tipku ovo ovdje na eksponent, x na onu kvadratić i sad gore mora, sad prvi put imamo problem kako upisati, znači stisnemo alfa i ovu tipku jednako i dobio sam x i dalje pišem plus 2, siđem dole i sad ne stisnuti ovu tipku jednako, nego stisnete alfa i ovu kalk ili solv, tu je crvena jednako i on je napisao jednako. I sad dalje opet pišemo 0,008. I sad ne stisnuti tipku jednako, nego shift, kalk ili solve, znači ovu tipku tu i sad jednako ili enter. I on nam je sad napisao x je minus 3,5. Još jednom stisnem jednako i napisao x je minus 3,5. I dalje idemo po ovome, dalje dobili ste x i onda crtamo po intervalu, to pogledajte u onom prethodnom videu kako sam dao, znači video se zove ovako dm 2022 povlaka b povlaka 1 i 19. U tom videu ima. A sad ću objasniti kako njega rješavamo na ovaj kalkulator još jednom.